bene data, Nikuberiki muhumye, Nikuberiki muhumye. Mbese ntabwo muzijyaho kigeze, ntabwo muri ko murabireba. Iki ni igihe cy'umwana w'Imana kugaruka, iki ni igihe cy'umwami Yesu kugaruka. Mbese ni kwera iki muri ko murayifata minenegwe? Muri ko muramuva inyuma mukagenda, bamwe mukaja mu bucuraguzi, abandi mukaja mu bapfumu, abandi Yesu we, abandi mukaja mu kabyiniro, Yesu nashimwe cyane. Ndabashuje mwese tero ry'Imana aho muherereye, ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Bene data, muri ko muranyumviriza, ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana buri muntu yicare yibuka ko Yesu Kristo ari karaza. By'ukuri mubyibuke, mubirarane, mubyirikwane. Muri mu buzi bwanyu muze mwibuka ko Yesu Kristo aje vuba. Bisabwa ko umuntu wese ahari akwiye kwama yiteguye, akwiye kwama amurindiriye, kugira ngo igihe azazira azasange buri muntu ari maso, azasange mbese mwamwitegure, mumwiteguriye. Yesu nashimwe cyane. Abantu barimo barakora ibintu bibi nibabireke, abasambanyi nibabireke, abiyambika ubusa nibabireke, abacuraguzi nibabireke, abafite ugwango banga bagenzi babo nibabireke, kubera ko Yesu Kristo aje vuba azanye ingero kugira ngo agerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyakoze. Harahiriwe uriko aramwitegurira, harahiriwe umuntu yicanye ijambo rivuga ngo araje vuba azanye ingero. By'ukuri araje vuba. Iyo umuntu azi ijambo ryitwa araje vuba, yama yiteguye, yamagabye, kubera ko azi ko aje vuba. Kandi harahiriwe n'umuntu yicanye ijambo rivuga ngo atinze gato urupfu rwaza, atinze gato urupfu rwaza. Kubera ko umwanya n'umwanya urupfu rurakubita, ruje gosanga witeguye. Reka ndabibutse, urupfu nta randevu rutanga. Urupfu rwose nta randevu rutanga. Ariko mu gihe umuntu aba ari muri Kristo Yesu, yicara azi ko azapfa pe. Ibyo byo abakwiye kubishira mu bitekerezo, akicara azi ko azapfa kabisa, akicara azi ko atazaguma mu iyi si, amaherezo azayivamo. Yaramba, yagira imyaka myinshi, yagira ubutunzi, atagira ubutunzi, dore amaherezo n'ugupfa. Rero umuntu akwiye kwicara yipanze, yiteguye, akava mu nzira ze mbi, ibintu byamurimbura akabireka, akabivamo, kugira ngo icyo gihe nicagera azabe yiteguye. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana. Ni ijambo riri mu gitabo cyanditswe na Yohana, igice 6 ku murongo wa 66 tugeze ku murongo wa 67. Yesu nashimwe. Igitabo cyanditswe na Yohana, igice 6 ku murongo wa 66 tugeze kwa 67. Reka nongere kandi ndaguhanure mwene data. Urashobora kuba uri pasiteri, urashobora kuba uri representa, urashobora kuba uri umuhanuzi, urashobora kuba uri apotre, urashobora kuba uri evangeliste. Reka ndakubwire,
urashobora kuba uri umuririmbyi, reka ndakwibutse ko mbese ayo mazina yufite ayo rwose ntago ari yazaguha ikibari cyo kuja mu ijuru. Ayo mazina siyo, reka nsubiremo, ntago ariyo azaguha uburenganzira bwo kuja mu ijuru. Ntimwitwaze ayo mazina ayo ngayo, ahubwo mushishikare no gukora iby'Imana ikeneye, mushishikare no gukora iby'Imana ishaka. Muve mu byaha, muve mu busambanyi, kubera ko abapasiteri barasambana. Muve mu bujura, abapotre n'abajura. Muve mu bwibone, abahanuzi bafite imitima mibi, ntibifuriza neza bagenzi babo. Ibyo byose mubivemo, muve mu bintu bizabarimbura. Waba uri umuririmbyi, kugira ishari bikuvemo, ukora icyo Imana ikeneye, ukora icyo Imana igukeneyeho. Niba udashaka gukora icyo Imana igukeneyeho, reka ndakubwire ngo ijuru nufite, shaka uburirimba we n'ibiti bikanyeganga, ibyo birakureba, kuko Yesu Kristo ntakangwa n'iryo jwi ryawe. Mu gihe udashaka gukora iby'Imana ikeneye, mu gihe udashaka gukurikira inzira y'umusaraba, mu gihe udashaka gukora ibyo Imana igushakaho, ndakubwiza ukuri, ijuru riri kure yawe. Ijuru ntayo uzinjiramwo. Shake witwe ngo ndi representa ngo regari, ibyo bya representa regari ibyo birakureba n'ibyawe. Shake witwe ngo ndi apotre kanaka, ibyo biragusha nta n'akazi kawe. Ushake witwe ngo ndi ngo ndi muhanuzi ngo akomeye, ngo ibyo n'akazi kawe, ibyo birakureba. Mu gihe udashaka gukora iby'Imana ikeneye, iyo byose kurakora ni bure, n'ubusa. Dusenge Imana twibandanirize. Data wa twese uri mu ijuru, dore ndahangaha, ndakwinginze ungire neza, ubane nanjye mw'uyu murimo wawe. Uruwera Data, urashoboye. Ndakwinginze Yesu Kristo umwana w'Imana, umfashe ubane nanjye. Data wa twese uri mu ijuru, ndakwinginze Data wa twese, umwuka wera amanuke maze ansange. Yesu uri umwami. Ndasengeye abano bene Data bagiye kumviriza ubutumwa bwiza. Ndakwinginze Yesu Kristo ubakuruguture amatwi yabo, kugira ngo ijambo ryawe ryinjire Mana, barice rija no mu mitima yabo. Haleluya. Barikurikize, bakora iki ijambo ribabwiye. Yesu Kristo shimwa, uri umwami. Mwami Yesu, ndirukanye imyuka yose mibi iri hano hantu. Ndaboheje Satani n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakwinginze, haleluya, ijambo ryawe rigende nk'inkota mu mitima yabo, rigende ribahindure, rigende ribavage, maze womore. Haleluya, ubomore imitima. Uruwera, urakiranutse, urakiranutse, nta yindi Mana iri atari wowe. Habwa icyubahiro Yesu Kristo mwana w'Imana. Abatakuzi nibakubahe, abatakuzi nibagushake. Uri umwami, uri umwami, uri uwo gusengwa, uri uwo gusengwa. Habwa icyubahiro, habwa icyubahiro, habwa icyubahiro. Ndagushimiye Yesu. Kurikirana ubwoko bwawe, ubukurikirane. Haleluya, ubahe kumva no kumvira. Urakoze Yesu, ndagushimiye. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Amena. Uruwera. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana.
dusome mu izina rya Yesu. Kuva ico gihe benshi mu bigishwa biwe bamuva inyuma, ntibaba bakijana nawe. Reka manze mpagarike hano hantu, subiremo. Kuva ico gihe benshi mu bigishwa biwe bamuva inyuma, ntibaba bakijana nawe. Benshi mu bigishwa biwe, iyo umaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, uba ubaye umwigishwa we, uba ugiye mu mubare bwo kwitwa umwigishwa we. Niwe asigara kwigisha, akuyobora inzira unyuramwo, niwe aba umuyobozi wawe. Iyo umaze kumwemera, ukamwemera, niwe akuyobora uko ukwiye kugenda, niwe akuyobora uko ukwiye kuvuga, niwe akuyobora uko ukwiye kwambara, kubera ko ubaye umwigishwa we. Uko ukwiye kwambara n'uko ukwiye gusara kuyobora, mu gihe uba wemeye ukaja mu mubare w'abigishwa be. Yesu nashimwe. Ariko mwabo bigishwa be barimwo baramuva inyuma, barimwo baragenda kure. Bamwe bavuye mu busambanyi, barimwo barabusubiramwo. Bamwe bavuye mu bujura, barimwo barabusubiramwo. Yesu Kristo bakimwakira, bari mu kijiji bambara imyenda bakikwiza, kubera ko atamafaranga bari bafite. Ariko bamaze kumuronka Yesu Kristo, abaga promosiyo Gato, badonka agafaranga. Bamwe batangira gutunga za taci, amatelefoni ya taci. Bamwe batangira mbese gutunga agafaranga, batangira kuzakoresha za WhatsApp n'ama YouTube n'ama Facebook. Babona agafaranga hagumye kiyongera. Hanyuma batangira kubona iterambere bari bahumye ubwa mbere. Batangira kubona iterambere ati bwa buri twari duhumye. Kuambara kuriya ibintu bigeze ku maguru, yo bwari ubuturage, bwari ubukene. Hanyuma baca batangira kugira iki? Baca batangira kuza bazamura buke buke. Wa undi yambara ijipo ndende akazamura, wa undi atisiga amaranga akisiga, wa undi mbese atisukisha agaca atangira kwisukisha, kubera utwo tuntu dutwo twitwa udufaranga. Abigishwa ba Yesu, bamwe mu bigishwa ba Yesu batangira kumuva inyuma, buke bagira ngo ntabazi, buke gwihishwa bagira ngo ntabareba. Batangira kuza bakunda mu majipo abasore, batangira kuza bakunda mu ntege, bahora bahanga. Batangira kuza bakunda amabere y'abakobwa agenda arangaye. Buke abigishwa ba Yesu Kristo bamuva inyuma buke. Muraririmbana ukagira ngo muri kumwe, yamara yaramutaye. Muradiakonana mukagira ngo mbese muri ko muragenda mu nzira imwe, yamara iyo nzira ntago muri kumwe, ari muri yindi nzira, yarataye Yesu. Mbese muritana ngo Yesu nashimwe, mukaramukanya mugira ngo muri bamwe, yama ntago muri bamwe. Wafite inzira arimwo, nawe ufite inzira urimwo. Abigishwa ba Yesu baramutaye bari mu rushengero bakora imirimo. Yesu Kristo bamutaye bari mu rushengero bakora imirimo y'Imana. Bamutaye baririmba, bamutaye badiakona, bamutaye birirwa mu rushengero. Yesu Kristo bamutaye birirwa mu rushengero bafata amafungo, bamutaye arabanyamasengesho, bamutaye birirwa bararota ngo nabahanuzi, bamutaye bitwa ngo nabapotre. Baramutaye nubwo bitwa ngo nabapotre, benshi barataye Kristo.
benshi baramutaye, ubabona mu masuti, mu makositime, ngo nabo barimwo Kristo ntago barimwo, baramutaye, baramwihakanishije ibikorwa, baramwihakanishije ingendo, baramwihakanishije imvugo, ntago bari kubakora iby'Imana iri kirakenera. Bene data, ni kubera iki muhumye? Ni kubera iki muhumye? Mbese ntago muzi aho kigeze, ntago muri ko murabireba. Iki ni igihe cy'umwana w'Imana kugaruka, iki ni igihe cy'umwami Yesu kugaruka. Mbese ni kwera iki muri ko murayifata minenegwe? Muri ko muramuva inyuma mukagenda, bamwe mukaja mu bucuraguzi, abandi mukaja mu bapfumu, abandi Yesu we, abandi mukaja mu kabyiniro, abandi mugenda mu mapati ijoro mwiri. Abakristo baje mu mapati kweri, abakristo baje mu mapati kabisa. Bakristo ntago muzi abo muri bo, muri genzi zija mu ijuru. Ni kubera iki muja mu bintu Imana itemera? Nimwihane muve mu nzira zanyu mbi, nimwihane. Dusome ku murongo wa 67 uvuga ngo iki? Uvuga ngo Yesu abaza bamwe 12 ati, mbega namwe muragomba kwigira? Iryo niryo jambo Yesu yabajije, nuko yabonye ko abantu bariko baramuva inyuma bagenda ari benshi, bakagenda ari benshi, bagasubira mu bujura ari benshi, bagasubira mu busambanyi ari benshi, bagasubira gukora ibyaha bitandukanye ari benshi. Mbese namwe murashaka kwigira? Nikodiyako, nawe mbese wowe ufite ibitekerezo byo kuva muri Kristo? Wowe ufite ibitekerezo byo kuva inyuma ya Kristo? Niko pasite, nawe urashaka kugenda? Kuwatangiye kugira iki? Kurangaguzwa? Kuwatangiye kuza ureba mu ntege z'abagore? Kutangiye kuza mbese ureba amabere y'abagore? Nawe ushaka kugenda? Nikoro perezanta legal, nawe kabisa, nawe urashaka kuva muri Yesu? Amafaranga mbese abantu bashikana ko mutangiye kuyaryaniramo, mushaka kugenda? Ko indyane zitangiye kuba nyinshi mu rushengero, ubujura mu rushengero buhari, mbese ko mutakinyurwa? Mbese ntamwe kabisa mugiye kugenda akagirire, ntago mugishaka Yesu? Nimugarukire aho ngaho, nimugarukire aho ngaho. Mwene data, nugarukire aho ngaho. Usanga mukubita abagore banyu mukiyoberanya mukaza mu rushengero, mware murakubitagura abagore banyu, mware muratukagura abagabo banyu, mukaza kwisha mu rushengero, mbese mukigira bejo, mukagira ngo abantu babareba bakagira ngo mbese muri kumwe nabo nahoshwi. Mbese namwe mushaka kurimbuka by'ukuri? Nimwihane by'ukuri, nimwihane muve mu byaha, nimwihane. Abakristo b'iki gihe ntago bashaka kugenda nk'uko Imana ibikeneye. Ngo mufite ngo agakiza kiki, ngo kagasirimu. Ninde yabwiye ko ari agakiza agasirimu? Agakiza n'agakiza, agakiza n'agakiza usanga musa uko mwishakiye ngo n'agakiza agasirimu. Ninde yabeshe? Umwami Yesu yapfuye n'umwe, niwe yapfuye. Kristo ni umwe yapfuye apfira abanyabyaha. Niyo banga agakiza agasirimu sinzi yo mwabikuye, n'imvugo ya Satani. Agakiza agasirimu gace mutangira kuza mwiyambara ubutumi n'udupataro ububuno ngo murajegereza aho ngaho,
imisatsi ukamengo sinzi ukuntu wewe ngo nagakiza agasirimu, agakiza k'agasirimu ninde yababwiye ko hari agakiza k'ikintu uzenye ko mu cyaro nako mu mujyi? Ninde yababwiye? Nimwihane ayo n'amacakubiri, nimwihane. Yesu Kristo ntabwo yigeze avuga ko hari agakiza agasirimu n'agakiza ko katari agasirimu. Ntabyo yigeze avuga. Agakiza n'agakiza, kuko Yesu Kristo ntagahinduka. Nahinduka guma ari wa wundi. Agakiza ntigahinduka guma ari kakandi. Izo nyigisho muzikura sinzi hariho, ariko ndizaniza ko zivi kuzimu. Muribona umugore wa pasiteri ngiyo pataro, arambaye pataro, ari imbere y'abantu, ari kariga ijambo ry'Imana, mbese abereka ati ko nambaye pataro, ati namwe murakwiye kwiyambarira akamini, kubera ko ububeretse ibyo bakwiye kwambara. Uri pasiteri uba ukwiye guha abandi akarorero keza, ariko ubereka akarorero ko kwambara ubusa no kwihindagura no kugira iki, mbese gukosora Imana kabisa. Nimwihane bene data, nimwihane kubera ko umwami Yesu araje. Nimwihane, ibyo muri ko murosha abagenzi mubihagarike. Harahiriwe uguma muri Yesu Kristo, harahiriwe uyoborwa na Kristo, harahiriwe uwemera Kristo akamuyobora, akamubera umuyobozi. Yesu nashimwe cyane. Umwami Yesu nabageneza. Tugiye gusenga Imana. Mwene dati muranyumviriza, uyu n'umwanya wo kwihana. Icyo akoze urakizi, amagambo wavuze urayazi. Nimwihane. Niba ucyambare mpene bashire, niwihane. Nimwihane bene data, mumere nk'ingenzi zimwe zaja i Siyoni. Yesu nabageneza. Data twese ndagushimiye kubwa magambo uhaye ubwoko bwawe. Ndakwinginze Yesu Kristo, ugire neza abantu bawe, bumve kandi bumvire. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Umwami Yesu nabahe umugisha.